Ia le tua le ni tai au. Trust that you're ready to hear the word of the Lord this morning. So look forward to sharing God's word with our family today. But let us pray. Tatou tatalo. Ia na whanamurungu lea whatasi mao i le upo le atua. Ia i le ni tai au. Whaftai tele no mātou tama awa e anga le lei. Ma wha maoni oe. Lea hoto e wa aia. Awa la whai mai e lau whanau. Whanunga le lei. Ia ma lau wha malolonga. E ui fo na mātou whaanongo i talo le maliu ma le oti, i nisi o mātou aina, ai le whaapopole i nai i mātou, pe na mātou whaanongo ai le tamā e te le, tu la fua ina i mātou. Ai whaafitai tamā, o le nea wanoa, wa mātou maua, mātou te whaanongo ai, i le aoa o mai i a te i mātou, o laua fionga pa ia, awa o le upu, o lo ola, o lo o matua, na lue foi. Your word is living and powerful, Lord. So as your word speaks to us today, may it continue to be a mirror, may it continue to be a sword that continues to deal with our own imperfections and our flesh as we continue to walk this walk of faith. In Jesus' name we pray, and all of the saints say, Amen and amen. Let us turn to James chapter 4. James chapter 4. And today we'll be looking at verses 7, 8, 9, and 10. Tai aule nei o te whia talatala noa i le Iakopo ma tau koe wha. Alona whai koe fitu walu iwa ma le sefulu i se ma tau koe wha apea a faalatalata atu i le atua. So our sermon today is entitled Draw Nearer to God. Au tatou iai le amatanga le matau koe wha le wa yasona te ani. Sa yesi matau koe whaapea o tūlanga whaingata pe a whiwha wawai male lalulangi. Last week when we started chapter 4, it was the dangers of friendship with the world. And so we had a look with us in the Word of God. And when we look at the dangers of friendship with the world, there clearly is a conflict with others. There clearly is a conflict within ourselves. And there clearly is a conflict, and we are made an enemy of God. Remember when we read verse 4 last week, whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Mana tuana tatou talatala noa i le whewhaawoa ma le lalolangi, e iei whete e na inga ia na tatou mata ai, mua e iei le whete e na inga maisi tangata i le vā o i tātou maisi. E iei fo le whete e na inga maoe lava, iau lava tu ina nau, iau lava vai-vainga, iau lava mea e whaososo ina ai i tātou i le olanga le nei. Ai whameire whai pue whāna tātou whaitawina o le nei, o se fia wō ma le lalolangi, wa avea o ia maita i le atua. So o le matau pule o tau nua i tātou i le tai au le nei, o lo tama whai Iakopo ina ia tatai pēr le whai tau o le tangata whaatuatua i le awala e mawhai ei o na whaamaonia po o oe o le tangata ua whaolaina, po oe foi o le tangata ua whaamaoni lou whaatuatua. So i le whai tauina la le whai pue fituanga i whai pue se furu. O lo o whaawau ai la manatua Iakopo. Whamai upo Iakopo le whai pue fitu. O le mea lea, ia o tau ngā wai ai i le atua. Ia o tau te te atu i le ti apolo, o na sola e se ai lea o ia yate o tau. Ia o tau faalatalata atu i le atua, o na faalatalata mai lea o ia yate o tau. Tangata anga sa lai, i nā whawhano ia o tau lima, o tau e faaloto loto wai, i nā whaamama ia o tau loto. Ia pua ngā tia o tau, ma ia whaavau. Mawheta nisi, ia liua o tau ata, ma whaavau. Ma lo o tau fia, i le whaanoa. I nā wha maula lo ia i luma o lea lii, ona wha maua lungaina lea o tau e ia. The reading of the word of the Lord, verse 7 through to verse 10. Therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God,
and he will draw near to you. Cleanse your hands, purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. So, o waina ia atato mata I le tusilea a Iakopo. Tato te iloai, e pei o se vala awalofa. O le tuspa ia, o le tele ia ona vala awalofa o loo iai. Po vala au o le faalatanga. A tato maita wina le tusilea Roma, lona ta apu se fulu. Fai upo e iwa, ma le fai upo se fulu. O loo iai upo Paulo, a fai te tautino I lo mutu. Matal I le ali o Yesu. Matali tonu I lo loto. Wa toi whaatuina mai o ia ele atua nai ge ua o ti. E whaaola I nai oi. Fa mai whai pasfulu, a wā le loto e tali tonu ai. E o ai le ami o tonu. A le mutu e tautino ai. E o mai ai le ola. As we read through verses 7 through to 10, it's like an invitation. And throughout the gospel, throughout the Bible, there are different calls with regards to eternal life. Remember, there's that famous call that Paul writes in Romans chapter 10, verse 9 and 10, and he says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Another famous invitation that we would read often is found in John 1, verse 12 and 13. In John 1, verse 12, 13, it says, "But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Another famous invitation we read in John 3, chapter 3, verse 16. Remember that invitation? For those of us that have memorized that verse, John 3:16, it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world," verse 17, "to condemn the world, but that the world through him might be saved." So the invitation to salvation is nothing new to the reading of the scriptures. La tata whaita winga fo ile ukua le atua, I le pala aua lofa ma le pala aua le whaalatanga. O lo iai fo I wha mau maunga I le whenenga tuai. Mana tuare I sei 5 whaipu mua. E o tō uma o e fia inu, o mai ia I le vai. A toa ma o tō ua le aini tupe, o mai ia I nā whaatau ma ai. Ia o tō ua mai lava ma whaatau le waina ma le swa susu. Ai le ai se tupe, e le ai fo I se tau e whaatau ai. E iei fo I ma le tusi a whaalinga, lua suma le lua, a nona whai pu se fulu ma le fitu, I le whai unga lava le tusi pa ia, e iei le vala au alofa, le vala au le whaalatanga whaapea ai, le whatoa whai a wā, ma le whatoa nufu taune, ma le anganga le atua, whamai upu o le vala au le, whaalinga lua suma lua whai pu suma fitu, I nā sauia, I nā whai atu fo ia o le whaalongo, I nā sauia, o le fia inu, I nā sauia, a toa ma le manao iai, I nā ave fua, hia le vai, o le ola. Praise the Lord. So o le wala au alofa ma le wala au o le whaalatanga, o le wala au o lo iai I totonu o le awhionga pa ia a le atua. Tai ale nei, I whai koe fitu e o le se fulu, o le wala au alofa. E iai le wala au o le whaalatanga I totonu o whai upu nei. That as we look at this call of salvation, the invitation, and I had just read one that is right at the end of the scriptures in Revelation chapter 22, verse 17. And the Spirit and the bride say, "Come." And let him who hears say, "Come." And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Yeah. So the gospel and the invitation for salvation is something that the Word of God continues to reinforce. The beauty of verses 7 to 10 today is an invitation call. It's the invitation for the sinner to repent. And so we'll be looking at these in 3 parts today. 1 is to submit to God. 2 is to draw near to God. And 3 is to humble before God. Tōruni wa inga o te whia talatala noai, I le tai au le nei mua,
ngā wai I le atua. Lua, faalatalata I le atua. Tolu, faamaulalo I le atua. Ona la, o whai upu nei e whaatatau I le wala au alofa. I le wala au o le whaaulatanga. I le wala au I le tangata angasala. Ina ia liliu ese mai le angasala, ma le whaawhanunga, ai liliu watu I le atua. Mela nā tātou te wawa ai I le whaipoe fitu. So tātou whaitau whaatasi mai whaipoe fitu, ina tātou talatala noa I le manatu mua mua. Verse 7 reads, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Whaipoe fitu wha Samoa I, ya? So le manatu mo o le ngā wai I le atua, ai wa ai le upu nei ai, o le soso o ngā le whaiupoe ono man whaiupoe fitu, o lo I ai le upu lea, o le mea lea. Ai wa ai le upu le nai le whaasamoa, o so se mea I ai le o le mea lea, ona e loa lea, e soso o manatu I e lua a, lono winga, o le ali manatu le ilunga I le whaiupu e ono. A tatou mana tunatu I le wala au o le whaolatanga, o le wala au o le whaolatanga e mō le tangata le talitonu. A e mana tua pe mata wina foi la le tatou mataupu, mana tua le mataupu whaipoe tolu, whaipoe sefulu, wha mai enu wai mai I le ngutu e tasi, le vivii ma le whetuu, no usoe, e le tusa o na whaia whaapea o nā mea. Whaipoe suma wha mataupu e tolu, wha mai ai a whai o yate o tau le whinau leanga, ma le misa I o tau loto, so ia le mita mita, a o foi le pepelo, e wha aleanga ai le upu monu. Vai aso na tea nei le mtaupu e wha. Whai upu e wha, whai maia le Iakopo I le tangata whaita, o le nei, o se fia wō ma le lalolangi, ua avea o ia ma ita I le atua. Lona winga, o le tangata leo lo tusi e Iakopo na manatu I le vaenga leo le tusi I le mataupu e wha, o le tangata le whaaolaina. Le tangata le na o na whaapea mai, o ia ua tali tonu, ai le aise whaamaoni o lona soifua whaatuatua. That when we read in verse 7 this morning, it says, therefore, submit to God. The therefore word is a connecting word between the thoughts before verse 7 and the thoughts of verse 7. So when we look at the whole of the 4 verses that we will be unpacking today, it's with regards to a non-believer. Because if you look at chapter 3 from verse 10, James is addressing those who only profess they are Christians but are not truly saved. Therefore they are what? They are unbelievers. Remember in verse 10 of chapter 3 he says, out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things are not to be so. In verse 14 he says, but if you have bitter envy and self-seeking in your hearts. In chapter 4 verse 4 we read earlier on, whoever wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. When we look at the context of where James is writing verses 7, it's from the perspective that he is writing to those who do not believe. So hence the reason today is all about the call to trust, the call to repent, the call to put their faith in Jesus Christ. Ole aunga la le loto ole auna le atua I le netai au, fa mai le whai upuna I fitu, ole mea lea ia o tau ngā wai ai I le atua. Ole winga upulea ngā wai. Ngā wai ole a tatou mata I le upu whaasamoa, o le upu ngā ngau pio le ata ngā o le ngā ngau. So o le na winga wha eleni, o le usita ia, o le fita, o le tai au. So when we look at the word submit to God, it comes from the Greek word hupotazo. And hupotazo is a military term to fall in line, or to be subordinate to a higher rank. So it's a military term to humble yourself, to yield. So atato mata la I le vala au alofa le au lo tala noa I Iakopo
e mua mua lava i le loto ngā wai. Lele whai mai ai, o le mea lea, ia o tō ngā wai ai i le atua. Ai whai mai le Roma se fulu, e le whai puna e tolu, i le leo siusi tai o le nua le atua, i le ami o tonu a le atua. Whai mai le whai pua tolu o le Roma se fulu, a wā ua lei loa e i la atou le ami o tonu mai le atua. Ma ua sa ili e whaatu la atou lava ami o tonu, ua latou le usi tai ai, i le ami o tonu mai le atua. O le si upo o le ngā wai le wha o ngā so e tātou, o le usi tai. Tau mau mela le ata o le tai au le nei, o le tangata na sala ina ia li liu ese, e tatau o na mua ngā wai. Le isi upu whasa moa le wha o ngā tuspa ia, usi tai. So when we look at the word hupotatso, when we look at the word submit, we see in Romans 10, Paul writes about the Jews and the Israelites when they do not submit to the righteousness of God. In verse 3 of chapter 10 of Romans, for they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. The call of James this morning is for the unbeliever that is reading this letter to submit to God. Mai tau mai a. So o le hata o le loto atua o le anganga pa ia o le atua, e au walai lana au auna o Iakopo, ina ia Iakopo, le nu o le atua, ina ia whaapea o na lato ngā wai, le tangata le talitonu, ina ia ngā wai i le atua. Lua, e ele manatu e lua na iai i le whaiupu e fitu. Whamai ia o tau te te e atu i le ti apolo o na sola ese ai lea o ia. There's a second view that we see in verse 7, that there is a submission, there is a hupotatso, there is a yielding, there is a to fall under the leading of Jesus Christ, our lives leading to Jesus Christ. This is James' call to the unbeliever. You have to yield to the work of Christ. You have to yield to salvation in Christ. But second, he says, unbeliever is to resist the devil and he will flee from you. The meaning of the word resist is to set oneself against. That's simple English, simple terms. What does it mean to resist? To set oneself against. Another English word is to withstand. And another English word is to oppose. So if you look at the word to resist, it's to withstand, it's to set ourselves against the devil, it's to oppose the work of the devil. Atato matamata lesi ba engal fai upu fama ia o tau te te. Le winga upu te te, lona winga whaingo fie, ia whaasanga tau watu. Pe tū watu e whaasanga tau. Ia te ai, le wha me whai upu e fitu, ia whaasanga tau watu i le ti Apollo. Le loto a Iakopo le tala noa mai i le tai au le nei li liu ese. Ngā wailo loto i le atua, lua, te ena, te atu i le ti Apollo, o na sola ese ai lea. Aisea, le ilo e tātou me le fionga pa ia le atua, wha mele mua pe te roa lona mta apu e lima, pa ipu e valu ma le iwa, e whatatau i le fili, wha me ia o tau whautauta, ia o tau mātala, ona o le ua whai o tau mo na fili, o le ti Apollo lea. Ai wha mai o ti Apollo lo o whiarwan wai o ia, e pei o se leo na tangi, o sa ili se tasi e aina e ia. Haipa se e iwa, ia o tau te atu ia te ia, ma ia mausali o tau i le wha tua. Mana ia wha malusi lea a Peteru Wha mai te atu ia te ia, i le ti Apollo, ma ia mausali o tau i le wha tua, ina ua o tau i loa, o lo o tau wha atoa ina ia lava mea tina i lo o tau a uso i le lalurani. So o le ata lea o le e tau wha atasi tātou ma le a uso Kirisiano i le lalurani i ti ngā o lo oso wha ia i tātou e le fili. Ai i le tai aole nei, o le manatu le au mai e Iakopo, ina ia tō sina le tangata e le o tali tonu, ina ia te ena le ti Apollo. Praise the Lord. Ona sola ese ai lea. In 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, it says there the reason why we must resist. Because it says, be sober, be vigilant,
Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking who he may devour. And a lot of us have been in situations and circumstances that we have faced the enemy in that manner. And it says in verse 10, resist him, steadfast in faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Praise the Lord. All of us as believers will suffer these experiences and circumstances. But with regards to the context of today, with the unbeliever, if anyone is in the room and you are an unbeliever, the encouragement for you today is, number one, submit to God. Two, is to resist the devil. Resist the work of the devil in your life. How do we apply this to us as believers? Remember in Ephesians 6, we see that there is a reason why we need to be able to withstand the enemy. Atato mana tunatu le Efeso alunta apoyono. Olo ye upo Paulo fa apea ile ekalesia I Efeso. Fa mai ole mele ia oto tamo ai ofu ato toa mai le atua. Ina ia oto mafai ai ona te atu I tonga fiti aleti a polo a. Ina ia oto mafai ona te atu pea o ile asobali. Pea uma ona oto faya o mea uma. Tote tu mau ai lava. That even when we look at Paul's encouragement to the church in Ephesus, and he says in verse 13, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. So that's for us as believers. But that's the second part that we see in verse 7. Number one is to submit. Number two is to resist. Second part we see today is found in verse 8 and verse 9. Manatu e lua tātou te maua ile whaiupu e walu male whaiupu e iwa. A maua tusi whaman mole whaitau whaatasi me whaiupu na e walu male whaiupu e iwa. Ia? Ia o tō faalatalata atu I le atua. Ona faalatalata mai lea o ia I ate o tō. Tangata masalai. I nā whanu ia o tō lima. O tō e whaalatalata ai. I nā whaama ia o tō roto. Iakopo nā tia o tō. Ma ia whaawau. Ma whetā misi. Ia li ua o tō ata whaawau. Ma lo o tō whiwhia I le whanau. In verse 7 and 8 it reads, therefore, verse 8 and 9, draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. If you look at verse 8, you clearly see here that James is writing to the unbeliever. Because he says, cleanse your hands, you sinners. So you cannot say sinners to a believer. E le mawhai ona e whaape atu le tangata talitonu po le Kirsiano o I o le tangata angasala. Le refa mai e le whai pue valu. Tangata angasala I nā whawhano ia o tō lima o I e whaamautu waile manatu o loo tala noa Iakopo I tangata le whaaolaina. So le lau tato mau mai whai pue fitu mua I anga wai, lua I te te. Hai le whai upu e balu ma le whai upu e iwa. O ifo I tātou te mawai fo I le isi vaenga ina ia mawhai ai e le tangata o na talia le wala au le whaolatanga. In verses 8 and 9, we see here also another part of drawing near to God, or this call of salvation, this invitation to receive Jesus Christ, to accept Christ, or to pick up their journey of faith by putting their trust in Jesus Christ. And we see the first part in verse 8. In verse 8 it says the famous part of this invitation. It says there, draw near to God and he will draw near to you. This was one of my favorite verses in the Bible. Thanks, Tom. So this is one of my favorite verses in the Bible, but it's great to understand it in context. Se tasi ne yo whai upo te whiawhia ai I le awhionga pa ia le atua. A lea foi wa tātou I loa o le ata o le tusi ai Iakopo upu nei ina ia faalatalata
atu I le atua, o na faalatalata mai lea o ia te I tātou, o le ata ina ia sala mō le tangata ang sala. So, a tātou tiro upuna ero whai mai ia le whaipoe walu, ia o tau faalatalata I le atua, o na faalatalata mai lea o ia te o tau. Whamai le salamo selau fa se fulu ma le lima, whaipoe se fulu ma le walu, e lata mai Yova ia I lato uma, o e vala au watu ia te ia, o I lato o e vala au watu male faa maoni. Le loto lea salamo, le loto lea e nauna watu I le atua, le tangata wali liu ese mai le anga sala. Lea lai whai mai e fo I la Iakopo I le whai pue walu, ina ia faalatalata atu I le atua. That when we read to draw near to God and He will draw near to you, we read there that God is a God of fellowship. God is a God of relationship. And regarding the repentance or the context of this verse is for a sinner to turn away from a life of sin to a life of faith. We see that call in Psalms 145. In Psalms 145 verse 18, it says, the Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. So James's call is that if a sinner, or genuinely, with all their heart, turn away from a life of sin, that Psalm says that He will hear their cry and save him. O le ata leo au mai I, o le faalatalata o le tangata I le atua. For mai le e peru, Isaiah 5:5, say sui mai tatou tusi whamon mole. If we turn to Isaiah 55 verse 6 and 7. And this is the prophet Isaiah speaking to the people of God with regards to calling on the name of the Lord. Isaiah 55 verse 6 and 7. Amawul fasa mo fa won mole. Tatou faita fata sima yai. Ia manu o mawhai o na maua o ia. Ia o tō wala au ia te ia, manu o lata mai o ia. Ia la fua ia le wāni o le amaro nala, mali tamata masala, ia la fua ia o na manatu. A ia foi mai ia Iova, o la rofa mai lea o ia te ia. Ia foi mai I ro tātou atua, a wana te matuafa magalina. So Isaiah speaks in chapter 55, verse 6 and 7. And here, this is a prophecy of the Lord to His people if they are to return to Him. Remember, Isaiah is a whole book of prophecy of the people of God when they actually turn away from God. And the punishment that awaits them, the coming of the Babylonians to take them away. But in chapter 55, there is a call for the people of Israel to call unto the Lord for their salvation. And we read in verses 6 and 7, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. And if you look at the fact that God saves His people, He restores His people, and we see God's hand move on the people of Israel today, slowly restoring His people to their land and the covenant, the forever covenant, or the Abrahamic covenant that He has with the people of Israel. A tatou matamata I upuia Isaia, I le faalatalata le whamewhai poe ono, ia o tōwala au ia te ia manu o lata mai o ia. O le atua le nā o lo tamawhai Iakopo, e whaamanatu I le tangata lea o lo whaitawina le tusi. Le la pei o na whai maile e peru e se fulu. Whamele e peru na se fulu ano na whai poe lua se fulu ma le lua. I nā tātou faalatalata tuia ma le loto whaamaoni, I le whaatuatua ua mauti no lava,
o sausawina o tātou loto, nai le manatu ifo waleanga, o tā e rea foi o tātou tino, i le vai manino. Le upo le atua e o lo au mai ai le avanoa. O lo maua le avanoa i le tangata ina ia faalatalata atu i le atua. Aisea, ona o Yesu Keriso. That when we read Hebrews chapter 10 verse 22, the writer of the Hebrews there says, let us draw near with a true heart, with full assurance. We can draw near because we know exactly what it is to be a sinner loved by a gracious God. Why? Because while we were enemies of the cross, while we were enemies of God, God loved us. God saved us, the Bible says. So therefore we can draw near with a true heart of assurance. So this morning we're looking at the heart of repentance, and we've seen that they're to submit to God, to resist the devil. Now we see that we can draw near, that the sinner can draw near to God because of Christ. E mawhai o na faalatalata, o le au ngani, o le tangi, o le ai oi a le tangata le nei o Iakopo, ina ia faalatalata, talia le vala au alofa. O le siba aingo le whaipule na e valu o lo tato iai le tai au le nei, whamai e le ngata ina ia faalatalata atu i le atua, o na faalatalata mai lea o ia yate o tō, ai whamai tangata na sālai, i nā whawhano ia o tō lima. O le siba ainga lea o lo tato wa awa ai iai, o lima So le tuspa ia, le isaia o lo mtaku mua, o lo iai le upo le atua i anga salo le nupua le atua, a iei wha upunga whapea, whamaia le upo le atua i lona nuu. A o tō whaangoloa mai o tō lima, e alo ese o mata iate o tō. E ui lava ina o tō whaatele ina tatalo, o te le whaalongo ai lava, ua tūtumu o tō lima i le toto. Whamai i nā whawhano ia o tō, i nā whaamama ia o tō, whaatea ese ia o tō nganuenga i o luma, so ia tō te whai me leanga. In the Old Testament, in Isaiah chapter 1, verse 15 and 16, we see this concept of filthy hands, or hands full of blood, where God says to Israel, because of their sin, and because of their worship and their idol worship, He says to them in His anger, when you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not fear. Your hands are full of blood. He says to His people, wash yourselves, make yourselves clean, put away the evil of your doings from before my eyes, cease to do evil. So le ata leo o mai I le tangata ina ia faalatalata mai I le atua. Ina ia faalatalata mai I le atua ma ia maona lima mama Le la whamai tangata ana sālai I nā whawhanoia o tau lima. O le winga le upu lea, e leo le te alwe whawhano o lima. Ai o le o langa ina ia mama. Le o langa mama e o lona o le ata leo lo au mai Iakopo. Ina ia ola whaapa ia ina le tangata anga sala. Le la whamai le mua le Timoteo. A lona mta upu e lua. Kai upu e valu whamai. O le nei, o lo manao. Ia tatalo o tane I mea umalava. O lo sisi lunga o lima le anga sala. Ma ia le ita. Ma ia le masalo salo. O lima I mama. O le soifuanga hola whapa ia ina. That when we look at this whole notion of when James says, therefore, when he says, cleanse your hands, you sinners, it's not literally going out to cleanse your hands. But here we see that in order for a sinner to repent, to turn from a life of sin, is to cleanse their hands, is to have a life that is sanctified. So here we see the notion of sanctification in play. And we see it in 1 Timothy chapter 2, verse 8. I desire, therefore, Paul says to Timothy, that the men pray everywhere, lifting up holy hands. It's lifting up a life that is sanctified, a life that is purified. And he says there, cleanse your hands, you sinners. And let's go on to the next line, and it says, purify your hearts, you double-minded. Do we see what he's called? This is a call
of love, the call of salvation, the invitation for a sinner to turn from their life, to submit to God, to resist the devil, to draw near to God, to cleanse their hands, and to purify their hearts, you double-minded. Again, he's addressing the sinner to turn from a life of sin to a life of faith. O le vala awa lofa le tala noma ia Iakopo, le lawa uma ona whaapea mai, ia faalatalata atu I le atua, ona faalatalata mai leo le atua ia te o tau lua, fa mai tangata anga sa alai, fa whano ia o tau lima, na lona tolu olo maua le whaipue e valu, fa mai o tau whaalot, o e whaaloto loto luai, I nā whaamamaia o tau loto. Nei si vainga leo lo tala noma iai, ina ia whaamama le loto o le tangata anga sala. Le vala awa lofa a. Ia na whai mai ia tāwita I lana salamo e lima spumatasi ina ua anga sala o ia mapata sepa. Wha mai le whai poe ono ma whai poe fitu. Wha auta ua e fina ngalo I le wha maoni le loto. Ma e whai loa mai a te au le poto I le mea lilo. Ia e wha amama ia te au I le isopo. Ona mama I lea o au. Ia e fufulu mai a te au. Ona sina I lea o au. E sili I lo le kiona. The word says in Psalms 51, verse 6 and 7, when David writes these words, behold, you desire truth in the inward parts. David knew exactly what the Lord desires. And he says, and in the hidden part, you will make me to know wisdom. David says, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Purifying of the heart. So le tai au le nei wa tatu wa aia, faalatalata atu I le atua, lua, whamama o tatu lima, whawhano o tatu lima, o le ata o le hola whaapa iaina, o le whaafowina, o le whamama o tatu loto. That when we look and consider what we've been looking at with regards to drawing near to God, to cleanse our hands, to continue to purify the heart. James is urging this reader to turn from sin to the living God. Continues, he says in verse 9, Whaawawina pea manato Iakopo whamai, ia puapua ngā tia o tau, ma ia whaavau, mawheta nisi. A tau ro upu ia wha Samoa, o upu waaia, a tau upu le puapua ngā tia, o le tangata watinga ina. A tau le upu o le whaavau, o le tangata a ewa ai, e tangi au we, o le tangata e wa ai se maliu, po se misa anga tele, a le tangata lea whamai e tangi au we. Ma le manatu nei ei le mawheta nisi. A whai lo le loto salamo le tangata. O le mata wa aia lea o le salamo. O lea, o loi mata maringi. And when we look at verse 9, the call to repentance, the call to salvation continues with James saying in verse 9, he says, lament, mourn, weep. If you see these three things, the meaning of the word lament is to feel miserable. What does lament mean? Feel miserable about your sin. To be wretched. That's another definition of the meaning to lament. To mourn is to grieve. If we see people crying and out of grief at a funeral, you see those who are sobbing. They're weeping for their loved ones. That's the view here. But it's the view over your sin. That's why Jesus says in his Sermon on the Mount, blessed are those who mourn, for they will be comforted. That's not talking about a funeral. That's talking about someone that mourns over their sin. Ai mana tunatu ni mātai na lima le whai mai upo Yesu I lana launga. Amuia e whaanoa noa. Awa e whaama whana ina I la tau. O upuna e le whaatatau I le mariu. O upuna e whaatatau I le tangata ua whaanoa noa pe whaavau I lana ngasala. Le matau tie o upuna Yesu e whaatatau I le bala au o le whaolatanga. Whapena fo I le tai au le nei Le whamai e le tai au le nei, ia puapua ngā tia o tau whamai Iakopo, ia whaavau, ia whetangisi. O le anganga ato o Iakopo o lo tusi e le tusi le tangata anga sālai, whawhano o tau lima,
whamamao o tō loto, whetangisi, whaavau, pūpua ngā tia, ono la o tō wangasala, aere liu atu, I le atua. Tō mō meina nganga o le tai, au le ni, lea fo I lai whai meina lua kornito, a lonam ta koe fitu, whai koe iwa, se o te fulu, whamai upo Paulo I le kale si kornito, le nei, o te oli, e le una ua o tō tīnga, a ona ua iu lo o tō tīnga I le salamo. A wana whaatinga ina o tō e tusa I le atua, ina ne I leanga o tō, ia I mātou I se mea e tasi. A wā o le tīnga e tusa I le atua, ma nei o upuia, e tupu wai le salamo, e o I le ola, e le to e salamo ai. A o le tīnga whaale lalulangi, e tupu wai le oti. Se te whaitau. A wā o le tīnga e tusa I le atua, e tupu wai le salamo, e o I le ola, e le to e salamo ai. A o le tīnga whaale lalulangi, e tupu wai le oti. When we read and when we consider the context, James is encouraging the non-believer, the one who does not believe in Jesus Christ, to turn from a life of sin to a life of faith. And when we read Paul's words in 2 Corinthians chapter 7, verse 9 and 10, and I'm going to only read verse 10, and it says here, for godly sorrow produces repentance, leading to salvation. Amen. But then it says, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. And I think that's what James is saying as well. That we should be sorrowful, that we should mourn those of us who do not believe. Oele nā le tangata e leo talitonu I le whaolatanga, ia whaavau, ia puapua ngā tia, ia e tangi. Ai manatu I le tangi le na tangi ai Peteru. Ina ua whaafiti Yesu. O le tangi na, o le tangi o le loto ua salamo. Wai loi fafo le salamo o le loto. That when we consider Peter, when he denies Christ and then he goes away weeping because he hears the crow crying in that morning. And he realizes, Jesus' words have come true. And that's that cry, that's the weeping that we see here, to weep for your sin, you who are not a believer. Amen. Malvaina muli fai koe na whamai, ia liua o tau ata ma whaavau, ma lo o tau fia ma whaanoa noa. O lo whaawawina pēr le manatu lea a Iakopo, ina ia liua le ata ma whaavau, liua le fia ma whaanoa noa. James continues in verse 9, that whole concept of mourning for their sin. And he says there, let your laughter be turned to mourning. Total opposites, right? From laughing to mourning. Let your joy from your joy to gloom. Two contrasting characteristics or visuals that you can see. But that's how deep someone's repentance needs to be. We look at the book of Lamentations. Lamentations is just after Jeremiah in the Old Testament. And we see these words in chapter 5, verse 15 and 16. The prophet Jeremiah writes these words. The joy of our heart has ceased. Our dance has turned into mourning. The crown has fallen from our head. Woe to us, for we have sinned. This is Jeremiah lamenting the great loss of Israel because they have been taken captive. And he says these words, the crown has fallen from our head. Woe to us, for we have sinned. E tu sina wenga nai avatu ele nunga tatolo papa. E ei upua Jeremia. Ina ua ave pe whaatawhea ina le nupo le atua. Fa mai upa Jeremia e whaatatau I le whainga tā ona o le nuu a le atua. Le anga sala le ua mafu ai ona whaatawhea le nuu. Fa mai lai o upa Jeremia. Wa mawai le fia o mātou loto. Wuli iua la mātou siva ma whaanoa noa. Wa pa u le pale alii I lo mātou ulu. Oi tā rofa ia te I mātou nei. A wā ua ngasala I mātou. Pei o le anganga lava la leo le e tasi le tūsia e Iakopo upu ia
o lo ia li ua o tau ata ma whaavau ma lo o tau pia ma whaano noa. So mo mele ata o le wala aua lofa, le wala aua I le tangata angasala ina ia li liu ese ma li liu watu I le atua. Can you see and understand that there's a presentation that James brings here? Presentation of repentance of an unbeliever to submit to God, to resist the devil, to cleanse their hands, to purify their hearts, right through to lament, mourn and weep for their sin, to change from laughter to mourning, the joy to gloom. And finally, we see in verse 10. In verse 10, and I've titled the third part of our sermon today, to humble before God. And it says there in verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord. Manatu muni ina ia wha maulalo I luma o le atua. I vaenga malaba le iwa tatu talatala noa I le tai au le nei. Mo le tangata le talitonu. Mo le tangata angasala. Mo le tofo I tusi Iakopo. O le tusi a tofo tufonga. Le ala o tau nuu mai le mata koe wha. A whaila ua e le pa sia uma tofo tufonga I o lo whaolaina. Tau lana e tau nuu mai lon whai koe fitu e o whai koe se furu. Ia e whaavau o na lo angasala. Ia e puapua ngā tia. Male li watu I le atua. Pea whai e li mawhaina e ono sai. Pea whai e li mawhai ona e tā ofi I lo whaiva. Pea whai wa e manatu whaatau waa I le isi tangata. Pea whai wa le aise, pea whai o ia te oe le whaatua mate. Le tau nu, mai tā tau I le mata upe whawhai, upe fitu, o le naunau ta inga, a whai ele I whaolaina, whamamalo loto. Ia tanu, ia whaavau, ia puapua ngā tia ona o le angasala. Ala manatu monuni, ia whapea ona whaamaulalo I luma o le atua. I was just saying here in Samoan that by the time we get to chapter 4, and verses 7 to 10, he's talking to unbelievers. The challenge for us today is that from chapter 1 of the book of James, if you've been through all of those tests, enduring the test of temptation, the test of whether or not we show favoritism, the test of whether or not we respond to God's word rightly, the test of whether or not we have living or dead faith. If you get to the test of the tongue, and you don't pass any of those tests, the question is, well, am I a believer? The answer is to humble yourself, right? The answer is verse 7 through to 10 is to lament, to mourn, to weep of your sin, to submit to God, to resist the devil, to draw near to God. Today, this is a beautiful invitation call for the salvation message. Praise the Lord. And the final point is to humble yourself in the sight of the Lord. Pia manatu lea I le tai au le ni, a whai tātou tele I loa le whaaulatanga. A whai wa e su e fo oe, a le pasi umawa enga I o toftofonga mua, mailim tāku mua, o le naunau ta inga o le awhionga pa ia le atua le tai au le ni, ina ia whaamaulalo lo loto. Whaamaulalo lo loto, mai li watu I le atua. O le vala o lofa, leo tatu whaalongo nei aso e lua. Lua o mai ana nafi o nei lua oti. 2 funerals within a space of 24 hours. But that's how we know that death is at the door. We don't know when our time is. But if you don't know Christ, if you haven't submitted, if you are not a believer, I share the gospel with you again. This pulpit, we try and share the gospel every single time because we never know. Praise the Lord. Pea tatou mata ela I whai poe ono vai aso lena te anei, wha mai le whai puna e ono, a ua fōa I mai e ia, le alofa tu noa e sili. Le alofa tu noa le atua le tala no mai foi le Efeso alo ne tāpu e lua. A wā le alofa tu noa ua whaaola I nai I tātou. Praise God. That when we remember last week's verse 6, it says, but he gives more grace. That's why there's sort of a call.
That's why there's still an invitation for the gospel message. If we've failed up to this point, maybe today is the day. Today is the day of salvation. Amen. Mana tua foi a tatou mata. Le whai mai e le whai ingo le tatou whai upe se fulu. I nā wha maua lalo ia I lunga o lea liki. Ona wha maua lunga ina lea o tau e ia. Ni mana tua ai le tusi lea I whata oto I Yesu na si tia luka lona mta upe se fulu ma le valu. I le tatalo a le Phariseo ma le telona. Whameia upu o le whata oto lea a Yesu. Mena wa ele malu tangata I to orua te talo, o le Phariseo le tasi, a le telona le tasi. Na tu la ele Phariseo wa te talo le muatu I nei upu. Le atu ai, o te pafta yatu ya te oe, ina wa o le pe o isi tangata, o e whao mea, o e amioleanga, o e mulilua, e le pe au, e le pe o le la telona foi. E ta ilua I vai a sa o na o anapongu. O te abatu mea se fulua I mea o te maua. O le telona foi, ua tū mamao atu, e le mawhaia o na te pae o na mata I le lanu. A ua pōpōlo na whatawhata, ua whaape atu, le atu wai, ia e alofa mai a te au le tangata ana sala. Whamai upo Yesu, o te whai atu ia te oto, na luifo le nā tangata I lona whale, ua ta ua mio tonuina. Ai le whaapea le isi, a wā o se wha maua lunga ya te ia, e wha maua lalo ina lea. A o le wha maua lalo ya te ia, e wha maua lunga ina lea. Ma nei e le ata le whata oto na si itia Yesu, le Phariseo, ma le te lona Le te lona tato te mawaile ata o le tangata salamo wha maona. Le Phariseo, e mawaile ata o le tangata manatu wha maua lunga. So we read in Luke chapter 18, verse 9 to 14. And I just want to end off our sermon today with regards to that final verse where James in verse 10 today, humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. And in the parable that Jesus Christ tells or shares in chapter 18, he says the parable between a Pharisee and a tax collector. Pharisee being the religious leaders of the time, tax collectors being the most hated people of society because they collected money on behalf of the Roman government. And this is what Jesus says. And he says with regards to this parable, also he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Verse 10, 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. 13. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, Jesus says, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Praise the Lord. This is what true humility, true repentance looks like. Religious mindset versus true repentance. And that's the message of today. That's the message of James today. That if you've gone through all of these tests in the book of James and you think that you've failed them, ask yourself the question, am I saved? O le fesili le tai ale nei, o te le lava foi fai atu le fesili, a fai ua e I loa I lo loto le tai ale nei, e nei whao laina oe, e tā hua ia o na sue o lautani I le tai ale nei. O le isi wala au alofa, o le isi toi wha manatu ia te I tātou, na le whai mai ele tusi a Paulo ia Efeso. Efeso alonam tāku mua mua,
Alona fai pue tolu ma se o fai pue fitu. Na olo iai upu whapea, fai pue whapea ona ia filfili mai a te tātou ona o ia, au lei whaawaina le lalolangi, ina ia pa ia I tātou, ma ia le matau le angaina I ona luma, I le alofa, ua tō fia I tātou ana mua, ina ia avea matama whai mana ona o Yesu Keriso, le wha o latanga. Whamela ia whai pue fitu, o ia foi, ua tātou maua I le tongiola, I lona toto, o le whaamangaloina o angasala, e tusa ma le oloa whaulai o lona alofa. O lo whaulai le alofa tu noa o le atua. Mo I tātou, a whai e te le itali tonu, o lo o maua pea le avanoa. Aisea, o le ola I tātou, o lo iai tātou, o lo tātā pea o tātou whatu. A o maua na le avanoa, paua le avanoa, e whai ai lau filifilina. In Ephesians chapter 1, and I'll just finish off with this verse. Verse 7, it reads, In him we have redemption, praise God, through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Brothers and sisters, this morning you've heard our sermon. It's about drawing near to God. It's about turning away from a life of sin. It's about submitting to God. It's about resisting the devil. It's about cleansing our hands or the life that we live, purifying our hearts, to lament, to mourn, to weep, to turn our joy to gloom, or to turn our laughter to mourning. What's this all about? To humble ourselves. It's all about turning from a life of sin to a believer who puts their faith in Jesus Christ. And the message of the gospel is still the same. Amen? And as Paul says in 2 Corinthians, today is the day of salvation. Today is the day. Lefa mai upu a Paulo le kalesia Korinto o nei le aso, e tali tonu wai, o nei foi le aso, e whaaola I ngai. So, ia oe, o lo e whaalomo, a whaia sau filifilinga mautu, o le tatalo, whai nei, o le tatalo, tu atu nei, lo loto, I le atua, ma e whaatua I le suafa o lona alo o Yesu Keriso. Praise the Lord. Yeah, tatum tapu na nitai au, tatu tula I mai, ma le whaaloalu lava. Whai wine tato I le tatalo. Whataitai mai upo lea lava tatalo, a whai te mana o mia le fisosoani I lau tatalo. Ia a vea le tatalo, mau lava tatalo I le atua. A e whaamaoni I ai, e tali mai le atua I lona onga. Let us pray together. Whawhetai tele tama. O whaalongo. Ina ia o faalatalata atu. Ia te oe. Ona e faalatalata mai lea. Ia te au. Whawhetai tama. I loa lofa tūnoa. Ua whaaola I nā iau. Awala. I le maliu. Ma le toi tū mai. O loa lo pele o Yesu Keriso. O te vivi ai a te oi. O whawhetai a oi. Nei maso uma. E o oi le whawawau. Amen. Amen. Lord, we thank you that your word is clear. Your word reminds us again today, Father, that if there is someone here in this room that has yet to make a decision to follow you, to turn from their life of sin to a life that honors you, Lord, I pray for them. I pray they make that decision. Anyone who's listening online that has been challenged by today's word, I pray that you would move and stir their hearts to a life of faith and turn away from a life of sin. We pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Yesu. Amen.